Ce otvorí posle? Kad ste malo utakmica, 6 će završi. Neka završi be mi, hajde. Pavlić je dobro košarka na nama. Bravo Filip! Моркова. Daj mi je prva, ajde.
Bruno. Allez, Morlaine. Ça, Los, allez. Allez, sur dessous. Idi odmah! Vai? Não tô lembrando. Então, vamos lá. Napadli! Hallo!
Bravo! Izigraj Japan, Japan!
Palato, ej! Vodimo prosto! Polega! A, dođi se! A? Samo se pustimo, bravo! Staj, pazi se, jedan stan, 7 minuta. Pazi, njo!
Bravo, Srčko! Evo se, Rade, može! Evo, zato! Sam si! Zapani! Evo me dojde. Kafe će praviš? Bravo. Vidim da svojimo se.
Brzini, mladen! Sami mu! Bravo! Sad, sad! Ajde, ajde, još mene! Bravo, Saki!
levo, Matija. Opa! Leva se, Antonio, sve. Vamos, vamos. Ajde ti, varaj se. Bravo. Bravo. Neću. Japan, zemlja. Ce pravi problem na snimka? Ce pravi problem na snimka? Čuvaj, bravo. Nosi prvi. Bravo. Sad. Evo pazim, 9, vidi kaj. Bravo ti. Živjec, 9. Sjekić. Ideš u polka? Da. Polka.
Šut! Да, да. Što sad? Izlagao da ovdje dolje? Neće, zemlja ja se. Makijato sa ladnom mlijeko. Makijato sa ladnom. Da. Si izlagao da ovdje dolje? Ne. Od kada je dolje? Vata? Ne, mislim od čana. A, ne. Mu dojde mnogo toplo da može da rasu. Čekamo se.
Fix
Dime Istarče, dime! Može, dime! Ajde, ajde, dečki! Desno, trvi rupe! Bravo, trvi rupe! Bravo! Druga! Bravo! Ajde! Stigan! Stigan! Zemlja, Teo, Filip! Daj, nemoj se! Ajde, vino! Aj, serem, bravo. Zatvori desno, napad. Može ja pa.
Koncentracija! Да? Да? Ясно. Будешь сразу? Будешь сразу? Или Da se prekine. stadion. 35 minuta, 57 minuta. Da, pa ne se igra. Simi, pa trebaš da pobedi jer Simi smo igra, si ti je posljednji. Da. Što je ovo nazivamo? Много люди пошли. Čak treći nego stivar. A je što ovo ušlo. Ano. Okej. Ajmo. Tamo ste. Što ono nema lova? Da, već je bezadno. Da, cijelo je nova da ljudi. A što da više gledam? To što na želkom četu, dobivao sam. Ajde, pa to je. To bar vidim što. Osman!
linija. Taka. Marko, strana! To treba stignaš! Ej! Idi tamo, Marko! Filip, ne! Pazi, pazi! Marko, petka, Marko! Leđa! Filip, bigi ova sa želja! Vleči, 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 pazi leđa! Vleči! Marko, pozadi višiš! Šut, Bigi! Les. Realna pozycja, pomóc Ti izbega! Leđa! Bravo!
Kaži tamo 5 minuta maksimum može, zato svi može i ne. 1-0, dalo 1-0, vodiš, da, još 20 minuta ima. Da, 5 minuta maksimum. Ajde. Otvori, Marko, otvori. Marko, otvori. Kako se govori? Navikaju se sve. Brsem, vidiš da ga brsem. Ja? Što bo nam dođe?
Otvori se! Ajde, igraj! Teo! 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 Prvo.
Ajde. Muzo, sedi, Muzo. Dobro, 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 dobro. Dobry gol ma. Umrtvene! Ja sam na entru. Če igraš? Ovaj ne. A Bora ga mi kaže, ne mene mi se igra. Ovo kaže mi ne mi se igra. Ti si igrao? Pa ti si igrao? Nemo se igrati. Pa si isti tako. Moraš na pola, 10 minuta